إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolor bolsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga, al kişinin üybülelerine, jana sahabalarına, bütkül mu'min musulmanlarga Allah'tan salamı jana salavatı bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hurmatly musulman agayınдар, kandaysızlar, жақсыздарбы? Kudayım buyursa tüz eferdi başta aldık. Sizler menen bir saat aşık tüz eferde olabız. Bizge жаңыдан koşulganlar üçün biraz efir jönündө malumat berip ayta ketsem. Bizdin bul efirimiz bir saattan aşık vakitga çeyин ulanat. Algaç rukuy okuyбуз. Tağırak aytkanda dem salabыз jin ооруларга, сыйкыр ооруларга, көз тийүү жана руханий ооруларга. Андан соң ушул оорулар жөнүндө сиздерди кызыктырган суроолорду берсеңиздер болот түз эфирге иншаллах. Мен ушул түздөн түз сиздердин комментарияңыздарга жооп беремин. Salam bергендердин баарына ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Рукуянын ар бир нерсенин өзүнүн шарттары болгондой, рукуянын да өзүнүн шарттары бар. Качан ошол шарттар толук ишке ашса, иншаллах биз рукуядан көздөгөн максаттарыбызга жетебиз. Рукуя, дем салуу адамга пайда болуш үчүн, tasir etiş üçün iki şart koyulat ulamalar tarafından. Birincisi, rukuyaçı çın ihlas menen okuş gerek. Jana аны ugup turgan, okunup atkan kişiler dağı ihlas menen, berilүү menen ugup turuşu gerek. Mına uşunda inşallah Allah subhanahu wa ta'ala bizge şifa beret. Buga dalil Allah Taala Kur'an'da aytadi: "Estaizu billah وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا." Biz Kur'an ayatlarda mu'minlar üçün şifa jana rahim kılıp düşürdük. Mına şu ayat Kur'an-ı Kerim'den şifa ekendigine, anı ihlas menen okusak, bizdin denelerimizge, ruhaniyatımızga, orularımızga şifa ekendigine ушул жерден далилди алабыз. Allah subhanahu wa ta'ala барыңыздарга ушул окулуп аткан, иншаллах окулуп турган рукуяны шифа кылган болсун. Анан дагы айта кетчү бир маселе, рукуяны бир гана жин киргендер гана угуш керек деген сөз туура эмес. Буну бардык медициналык ар кайсы медициналык жактан жабыркап аткан, ооруп аткан кишилер şu bizden Kur'an ayatlarda ihlas menen okusаңыздар, inşallah sizlerge şifa bolot. Anda emese hazır rukuyany başta bereyim. Nan rukuyany ara-arada bizge gelgen sorularda okup beremin. İnşallah şuntip rukuyany başlayız. Бұл жердегі бізді угатқан туғандар, мүмкін болса башқаларға біздің шул эфирді бөлішіп қойсаңыздар, көрек адамдарға таралса. Аузу биллахи минашшайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Elhamdülillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جأتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. O bul denelerden içindeki erkek cana urgaçı zalim cinler. O bul denelerden içindeki erkek cana urgaçı zalim cinler. Allah'tan korkup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga itaat kılıp moyun sunup bul denelerden daroo çıkıp ketkile Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. O bul denelerden içindeki erkek cana urgaçı zalim cinler. Köz açıktın malayları, sıykırçının kulları, Allah'ın düşmanları. Allah'tan korkup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga itaat kılıp moyun sunup bul denelerden daroo çıkıp ketkile Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. O bul denelerden içindeki erkek cana urgaçı zalim cinler. Köz açıktın malayları, sıykırçının kulları, Allah'ın düşmanları. Allah'tan korkup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga itaat kılıp moyun sunup bul denelerden daroo çıkıp ketkile Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. Allah subhanahu ve taala insanlardı cana cinderdi özünü ibadet üçün yaratkan. Allah subhanahu ve taala insanlardı cana cinderdi özünü ibadet üçün yaratkan. Buzgunçuluk üçün, zulüm üçün, köz açıklarga hizmet kılış üçün yaratkan emes. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de munday deydi. Estaizu billah. Afa hasibtum annama halaknakum abatha ve ennekum ileyna la turcaun. O insan cana cin tayfaları Allah Taala bu ayette sizler de kayrılıp jatat, sizler oylap jatasыңarбы? Sizlerden maksat insanlar cana cin tayfaları. Bul dünyoga bekerden beker jaratılıp kaldım dep jana Allah Taalaga kaytuu kabarına şek sanaysыңарбы? Allah subhanahu wa taala bul dünyoda insandardı jana jinderdi hiç kaçan tek jöndön jön gana jaratıp koygan emes. Allah bir maksat üçün yaratkan. Allah bul hayatta sen bilip koygan insan tayfası jana jin tayfaları sizler bul dünyoga hiç kaçan bekerden beker jaratılıp kalgan emessiңер. Sizler bul dünyoga bekerden beker jaratılbagan soң Allah Taalaga ertengi күндө ölgöndөн кийин kayta tirilүүдөн kийин
кайтуу кабарына, Аллахка кайтуу кабарына шек санап жатасыңарбы? Билип койгула, Аллах хак, анын пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам хак. Ал кишиге Раббысы тарабынан түшүрүлгөн Куран хак, Курандагы жаннат, тозок, кыямат, эсеп хисап күндөр хак деп Аллах Таала бул аятта бизге ишара кылып жатат. Аллах Таала инсандарды жана жиндерди жаратуудан бир максаты бар. Ошол максатты Зарият сүрөсүнүн 56-аятында ашкера кылат. Астаизу билла ва ма халактул джинна вал инса илля ли'абудун. Мен инсандарды жана жиндерди өзүмө ибадат үчүн жараттым деди Аллах Таала. Тагыраак айтканда Аллах бул эки тайпаны өзүнүн буйруктарын аткарыш үчүн жана өзү кайтарган, тыюу салган иштерден тыйылыш үчүн жаратты. Адамдардан көпчүлүгү сыйкырчыларга ээрчип кетишти. Ошондой эле жиндерден да көпчүлүгү сыйкырчыларга, бузукулуктарга ээрчип кетишти. Аллах Таала мына ушул бузукулукту арам кылган. Аллах Таала андан бизди кайтарган. Аны Аллах Таала зулум деп атады. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 Allah'ın hükmü menен bul denelerdeki göz açık sıyqırçı bakçılar tarafından jedirilgen, içirilgen, kömülgön, çaçılgan, baylangan, tüyülgön, katılgan sıyqırlar batıl bolsun, jokko çıksın, janıp ketsin. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم Allah'ın hükmünden bul denelerdeki göz açıklar tarafından jasalgan, jedirilgen, içirilgen, kömülgen, çaçılgan, baylangan, tüyülgen, katılgan sıykırlar batıl bolsun, jokka çıksın, janıp ketsin. Bismillah. Allah'ın hükmünden, ismünden bul denelerdeki jedirilgen, içirilgen sıykırlar batıl bolsun, jokka çıksın, janıp ketsin. Bismillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Hurmatlı bizi ugatkanlar, hazır mümkün bolsa gözü jumup alsаңыздар. Анткени бая жогоруда мен айтып өттүм, азыр жаңыдан киргендер үчүн дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Рукуя, азыр дем салып жатабыз. Сыйкыр ооруларга, кара дуа ооруларга, көз тийүү ооруларга жана жин кирген ооруларга. Ушул лечение толук жакшы болуш үчүн, бизге таасир этиш үчүн эң биринчи сиздерден мен талап кылам, көздү жумуп алсаңыздар. Анткени көз жумганда адамдын ою ар кайсы жакка чачыранды болбойт. Рукуяны угуп аткан кишилер, өзүн окунуп аткан кишилер ихлас менен, берилүү менен, чын ихлас менен, чын жүрөктөн, жан дүйнөсү менен угуп турушу керек. Мен дагы чын ихлас менен, сиздердей берилүү менен, жан дүйнө менен окушум керек. Ошондо ушул окулуп жаткан аяттардын таасири сиздерге болот, иншаллах шифа болот. Азыр biraz бул жакта жазып кетип аткан комментарияларды окуп калдым. Эсинип атамын, көзүмөн жаш чыгып атат, кускум келип атат, коркуп атамын, титирип атам, калчылдап атам деген мааниде жазылган СМСлер бар экен. Ошондой симптомдор бул көз эменин сыйкырдын белгилери болуп эсептелет. Кара дуанын белгилери. Анан жин оорунун да белгилери болуп эсептелет. Жин оору менен сыйкырдын экөөнүн белгилери аябай бири-бирине жакын болот. Эмне болгон тагдырда деле ошол ихласты бекем кылыңыздар. Аябай чын көңүлдөн укканга аракет кылыңыздар. Анткени бул эфир мына өтүп кетет. 1 саат эле болот эфирибиз. Ошо 1 саат ичинде аябай ихлас менен, берилүү менен угуп турсаңыздар жакшы болот. Анан комментарийларга дагы ара-арада жооп берип кетем иншаллах. Мүмкүн болсо башкаларга азыр бөлүшүп салыңыздар. Балким жетпей аткан кишилерге дагы иншаллах ушул аяттарды окуп, сиздер да аларга себепчи болуп калыңыздар. Бөлүшүп койсоңуздар жакшы болот. Анан мен азыр Куран окуп баштаганда ихлас менен укканга аракет кылыңыздар, Ошондой кылайлы. Жакшыраак болот. Анан бул эфир сактап коебуз. Бул биздин Сулайман Ажы деген баракчабызда сакталып калат. Ошол жактан күндө кирип алып 3 сааттан уксаңыздар болот. Сыйкырдын 3 шартында, сыйкырдан, кара дуадан арылыш үчүн 3 шартты, 3 тапшырманы беребиз. Биринчиси намазга бекем болуңуздар, 5 вакыт намазга. Экинчиси ушул биз сактап койгон Инстаграмдагы видеону, ушул видеону күндө кирип алып 3 сааттан угуңуздар. Анан үчүнчүсү Фалак, Нас, Аят-ал Курси деген сүрөлөрдү 100 жолдон окуш керек. Фалак сүрөсүн 100 жолу, Нас сүрөсүн 100 жолу, Аят-ал Курсини 100 жолу. Бул сүрөлөрдү көпчүлүгүбүз билебиз. Билбегендер карап алып окусаңыздар да болот. Каяктан табабыз десеңиздер, интернеттен Google'дан эле скачат кылып, картинкасын скачат кылып алып
карап алып же жазып алып окусаңыздар да боло берет. Анан сыйкыр менен ооруп аткандар өзүбүздүн личкабызга же биздин WhatsApp номурубузга жазсаңыздар да болот. Биз азыр мисалы үчүн Москвадан, Россиянын шаарларынан, башка жактардан же региондордон Бишкекке келе албай аткандар бар, мүмкүнчүлүгү жоктор бар. Ошолор ушул эфирибизди атайын уюштурганбыз. Күндө 3 сааттан угуп биздин жума сайын болгон, апта сайын болгон 6-күндөгү 9:30 учурда болуп аткан эфирге апта сайын катышып деле ушул оорулардан арылсаңыздар болот. Биздин WhatsApp'ыбыз дайыма жанык. Суроолор таштап койсоңуздар боло берет. Биз учурунда жооп бере албай калышыбыз мүмкүн, бирок албетте ар бир суроого жооп бергенге аракет кылып келебиз күнгө чейин иншаллах. Аллахым барыңыздарга шифасын берсин. Анда эмесе ихлас менен берилүү менен жан дүйнөбүз менен угуп туралы. Мен азыр дем салганды баштаймын. А'удhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas-sıratal mustaqim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Huden lilmuttaqîn. Ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yuqîmûne's-salâh. Ve mimmâ razaqnâhum yunfiqûn. Vellezîne yu'minûne bimâ unzile ileyke ve mâ unzile min qablik. Ve bil âhireti hum yuqinûn. Ulaîke alâ huden min rabbihim. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين
الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جأتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب دحورا ولهم عذاب واصب 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 إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتي وهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kimden baş orup atkan bolsa, oң kolun başına koyup alsın orup atkan жерине. Жүрөк тарап orup atkan bolsa, жүрөккө oң koldu koyup alıp, укканды улантабыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. Su koyup alsak bolobу деп жазыптыр. Ооба, суу коюп койсоңуз боло берет деп саналып калат. Тумар жасаса болобу, жок болбойт. Тумар жасаса саламатсызбы, менин жолдошумдун кулагына шыбыраган үндөр угула берет. Буну келип текшертириңиз, окуп көрөлү, окугандан кийин такталат. Эгер дуа, сыйкыр, кара дуага байланыштуу болсо, жардам беребиз. Медициналык жактан, нерв жактан да болушу мүмкүн бул нерсе. Андай болсо башка күнү
башка жактарга барсаңыздар болот. Суроолор бир аз окуйн, анан дагы баштайбыз. Assalamu alaikum, alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam beriliptir, salam. Barыңыздарга Аллахтан саламы, рахматы, райымы болсын. Так, bunu çıkarıp alat okşayım var. Tüy basıp edin. Başına çıkarıp alayım. Surolарды okuyubuz anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, salam. Barыңыздарга Аллахтан саламы, райымы, берекет болсын. Шифасын берсин. Бул жерде биздин темага байланыштуу салам берилиптир. Айзу Düşonkul kızı деген эжекебизден ассаламу алейкум, сизге арак ичип баргандар ичпей калышат экен го, кантип дарылайсыз? Биз көбүнчө сыйкыр менен, кара дуа менен, жин оору менен ооругандарды Кур'ан аяттары менен, дем салуу жолу менен дарылайбыз, рукуя жолу менен. Ал эми ичкиликке берилген кишилер келип атат, аларга жардам бере алабыз качан? Эгерде анын аракечтикке берилип кеткендиги кара дуанын себебинен, айынан болуп жаткан болсо, ал үчүн бизге келиш керек соо кезинде, мас эмес кезинде. Окуйбуз, окуганда диагноз коебуз. Бир эле окуганда 90% кишиге диагноз кое алсак болот. Эгерде сыйкыр кара дуага байланышы болсо, аны тазалагандан кийин ичпей калган учурлар көп болуп атат. Неге десе, сыйкыр кара дуа окулгандан кийин кишинин жүрөгү кысылат. Жашоо кызыксыз болуп калат. Жашоодон үмүт үзүлөт. Ошол маалда баягы ичип алып, бир аз баягы арактын күчү менен, мастык анын эмеси менен күнү жеңил өткөндөй болуп, ошол менен баягы мурунку баягы сыйкырдын таасирлери депрессияга түшүп коет да сыйкыр. Жалгыздык калуу, көпчүлүк жек көрүү, бат ачуулануу, жүрөк кысылат, үмүтсүздүккө түшүп калат. Ушул сезимдерден бир аз кутулганга окшойт, бирок кайра эле мастыгы тарагандан кийин дагы баштала берет. Неге десе, ага сыйкыр окулган, кара дуа окулган. Ал качан кара дуаны тазаламайынча, ошол кара дуанын кесепетинен түшүп аткан жеринен чыга албайт. Ошол кара дуанын кесепетин кетиргенден кийин гана ал ошол кара дуанын айынан болуп аткан минус жактарды кетирсек болот иншаллах. Ушундай. Качан башталды түз эфир? Түз эфир бул апта сайын болот. Ар ишемби күнү саат 9:30 Кыргызстан сааты менен. Эми сааттын күндүн жылышына жараша саатты да кээде жылдырышыбыз мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө 9:30 окуп атабыз. Түз эфирди 9:30 чыгып атабыз. Суббота күнү Кыргызстан сааты менен. Телефондон дем салса болот иншаллах. Бетме бет дем салдырганга жетпейт. Эми бул жоктон көрү жогору. Алыскы жактагылар, Москва, Россия жана башка чет өлкөдө бүгүнкү күндө кыргыздар бардык дүйнө жүзүнө тарап кетпедиби? Ошолордун мүмкүнчүлүгү жок. Дайым бардыгынын Бишкекке келгенге мүмкүнчүлүгү жок. Региондордогуну айтсак болот. Ошолорго бир ыңгайлуу мына мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биз түз эфир уюштуруп, ушул жактан болсо дагы жардам берип атабыз иншаллах. Эжекебиз жазыптыр. Сизди көргөнүңүздөн кубанычтабыз. Аллах разы болсун. Аллах сизден да разы болсун. Салам бергендер аябай көп экен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Барыңыздарга. Дарат менен отуруш керекпи? Дарат менен отурса жакшы болот, абзел болот. Дарат жок болсо боло берет. Ассаламу алейкум ва алейкум ассалам. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam, wa alaikum assalam, wa alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam bergenlerge. Jin kirip ketken adam uktap jatkanda çürköp süйлөнүп bakırabı. Ova.
Сіздерге Дамла, Абдулла Дамла, денсаулықта болыңыздар. Аллах разы болсын сіздерден. Мені де қосып қойыңыздар. WhatsApp группаны назарға алып атқан болсаңыз, WhatsApp группамызға біздің 0552 geçiresler 0502 Ошқа 188 771 ушул номерға WhatsApp'tan ссылкасын жөнөтүп коюңуздар деп, WhatsApp'tan ссылка деп жазып койсоңуздар, биз жөнөтүп коебуз, ссылкасын кошуп аласыздар. Суу коюп койсок болот, болот, суу коюп койсоңуздар. Кара дуа бар экенин кантип билсе болот. Кара дуа бар болсо, адамдын биринчи түшү бузулат. Түшүндө жылан, жаш балдар өтүп кеткен, маркумдар, жаш балдарды көп көрөт. Анан жашоодо жүрөк кысылуу, баш ооруу, ушул эки симптом сөзсүз болот. Анан жалгыздыкты калоо, көпчүлүктү жек көрүү, бат ачуулануу, жүрөк кысылышы, баштын оорусу дегендей. Колбаса жесе болобу халал? Ооба, халал колбаса болсо жесе болот. Аллах разы болсун, Аллах сизден да разы болсун. Так, зарядникти берип койсоңарбы? Аз калып тур. Кийинки суроого өтөбүз. Тынымсыз баш ооруну дарыласа болобу? Дем салдырып, больницага көрүнсөк баары жакшы деп жатат. Ооба, окуп көрөлү, иншаллах дарыласа болот. Биздин үй бүлөдө 4 адам неврит болду. 5-си жин оору менен ооруйт. Жардам бере аласызбы? Ичкага жазыңыздар, иншаллах. Аллахым шифа берсин сиздерге да. Амин. Ошко качан келесиз? Ошко буюрса 1 ай, 2 айдан кийин барып калышыбыз мүмкүн. Азыр заряд болгоlayın. Assalamu alaikum, alaikum assalam. Adam başkalar gözüne hunik, jaman görünüşü neden bolot? Bunu genelirek жазсаңыз түшүндүрүп бермек менен кыска болуп калыптыр, түшүнүксүз болуп калыптыр. Москвага качан келесиздер? Москвага 1 айдан кийин, балким 1 айга чейин көрөбүз. Ассаламу алейкум рахматулла, ва алейкум ассалам рахматулла. Салам бергендерге. Сиз дем салганда суу коюп ичсе болот. Неди окуп атасыз? Бул Кур'ан-ы Керимден бир канча сүрөлөрүнүн бир канча аяттарынан окуп атабыз. İçimdik içken ayal kişini toktata alasızbı? Eğer duadan, kara duanın ayından bolu atkan bolsa, anın arak keştike berilip ketkendige biz yardım veren al üçün okup koş gerek. Allah razı olsun sizlerge. Assalamu alaikum. Amin. Aleyküm assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin, 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 amin. Razıçılıklar yazılıptır. Allah razı olsun sizlerden daha. Çıkayım sınıp çıktı o deydi. Allah şifasını versin. Salamazsız boşul okuyanı körüp okup atabız. Telefondan tasir beret inşallah. İhlas kılınız. Allah şifasını beret. Niyetini tura koysan tasir beret. Tura. Allah razı olsun. Rahmat. Selamun aleyküm ustaz. Kestil hindi içsem ele kıynalçı olduğum memleketten. Ana şol kestil hindi bergenlerden de bir sorap görüngüz. Eğer cin oru bolsa da kıynalasız. Allah'ım razı olsun. Yüreğimde jengildettiniz. Rahmat. Sizlerden de razı olsun. Salamatçılık. Assalamu alaikum. Menin suroğum jakında ile menin kaynatam kaytış bolğan. Men atamды koya bere albay jatam. Uydagiler koya ber deydi. Kansam bolat. Hiç şengim kelbeydi. Altın okusam Kur'an okulup başlasa gözümden yaş geledi. Dua kılınız inşallah. Baldardın kızdardın ata-enesine ötüp ketken ata-enelerine kılgan duaları kabul болады. Buğa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis var. Uaqtınız bolsa WhatsApp'tan жазган суроолорго жооп берип койсоңуз, албетте жооп беребиz эжеке. Моюнума ала турган нерсе бар экен дептир бир молдо. Апамды ишенсе болот. Жок.
Мойнуна эч ким албайт. Мойнуна ошо көз ачыктар мойнун алышын керек деп ошентип көп башкаларды дагы ооругандарды көз ачыкка айландырышат. Мойнун алдыруу дегени аларды ушу убада берип, ушул ишти аркалаймын деп ант берген сыяктуу болот. Көзүмдөн жаш токтобой, азыр да ушундай болуп жатат. Жардам берип коюңузчу. Аллах шифасын берсин. Ошол көз тийген сизге же сыйкыр кара дуа бар сизде. Сөзсүз окунуңуз. WhatsApp'tan da суроо берсе болот. Албетте болот. WhatsApp номерубуз 502 188 771. Чалууларга да ушул номер. Анан 555 менен 188 771 бул дагы, анан 707 менен 47 0941 номерубузда бар. Кыргызча эле айтып жатат, намаз окуп жүргүлө дейт. Көзүмдөн жаш токтобой эснеп жатам. Сыйкыр же көз тийген эжеке окунуңуз. Жаттагандагы 3 күндөн бери скорый томография бар, жакшы чыгып, катуу жөтөлүп, кан кусуп, шайым жок, кайра туруп жакшы болуп калам. Аллах шифасын берсин. Доодурга көрдүңүз, жакшылап текшертириңиз. Ошол менен бирге дем салдырсаңыз да боло берет. Унчукпай, ниетиңерди түз коюп, тынч, ихлас менен угуңуздар деп айтыптыр. Адресиңиздер кайсы жерде? Дарегүз, Бишкек шаары, Горький көчөсү 164, Панфиловдун кесилиши. Saat 12'ge, 3'ge, 5'ge gelsеңиздер болот. Кичине кызымдын жанына коюп уксам болот. Бала чакаңыз менен отуруп алып, үй бүлөңүз менен уксаңыздар болот иншалла. Аллах сиздерге шифасын берсин. Мен дагы башында кыйналып атат элем. Азыр жакшы, көңүлүм тынч болуп калды. Аллах шифасын берсин. Амин. Менин түшүм бузулуп атат, эмне кылсам болот? Дем албай эле чарчап койгонуп атам. Жооп берип коюңузчу. Рукуяны угуңуз биздин рукуяларыбызда. Өзүңүзгө жакын болгон жердеги рукуячыга барып окуңуз. Машаллах. Азыр суроолорго жооп бере албайт да. Окуп аткан учурда жооп бере албайбыз. Найым бошоп жооп берип атабыз иншаллах. Көзүмдү жумсам уктап калат экен мен. Анда көз ачып алыңыз, бирок ихлас менен угуңуз. Чын жүрөктөн угуңуз. Таласка качан келсе жооп берип койгулачы. Таласка азыр убада бере албайбыз. Иншаллах убакыты келгенде жарыя берип коебуз барардан алдын. Комментарий бербей, суроо бербей укула. Ар нерсени мен окуп аткандагы, дем салып аткандагы комментарийларды окуп атам да, ошол учурда жазылган экен. Ар нерсени жаза бербей укула дейт. Ооба, эгер дем салдырганды каалагандар, мен окуп атканды уксаңыздар жакшы болот. Батаклабыз бу дейт. Түшүмдө оң колум тешилип калыптыр, ичимде темир бар экен. Аллах шифасын берсин. Эми бул түштүн баарына эле айтыла бербейт. Болгону биз баягы түштөгү симптомдордон карап, карадоо бар же жок экенин аныктай турган тажрыйбадан алынган кээбирки эмелер бар, белгилер. Ошого гана көңүл бурабыз. Сизге Аллах ыраазы болсун. Амин. Сиздерден да ыраазы болсун. Сактап коюңуздарчы эфирди сураныч. Сактап коебуз албетте. Дарат жок болсо да болот да, болот албетте. Дарат менен болсо жакшы болот, дарат жок болсо боло берет. Окуп баштаганда эле кусуп баштадым, көзүмөн жаш куюлуп. Аллах шифасын берсин. Дуалангансыз же көз тийген окунуңуз. Бизде асырды 4 рекет окушат го. Биякта 4 рекет сүннөт, 4 рекет парз окулат. Кайсысын туура айтып коюңузчу. Азыр 4 рекет парз окуйсуз болду. Ушундай окуп сактап коюңуз болобу? Ооба, сактап коебуз. Мен азыр сизди окуп жатып эле денем муздап, калчылдап жатам. Аллах шифасын берсин. Сыйкыр бар сизде. Не болду, катып калды бу дейт. Азыркы убакта менин үкем жин оорусу менен ооруп жатат. Молдого алып барып өтө коркунучтуу. Аллах шифасын берсин. Так. Талмасызбы, мен эми кошулдум дейт. Аллах разы болсын. Аллах разы болсын. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен дагы эснеп кыйналдым. Аллах шифасын берсин сизге. Тапшырмаларды аткарыңыз. Сыйкыр менен, кара дуа менен ооругандарга 3 түрлүү тапшырма беребиз. Биринчи, намазга бекем болуш керек. Рукуяны 3 саат окуш керек. Фалак, Нас, Аят алкөсүн 100 жолдон окуш керек. Азыр каяктасыздар? Азыр Бишкектебиз. Жакында Ошко барып келдим 1 айга. Ушул рукуя боюнча 1 ай кишилерди кабыл алдым. Алхамдулилла.
көпчүлүк адамдар иншаллах Аллахтын кудурети менен сакайып кетишти. Андан оштон ары Шамалды сайда болдук. Шамал сайда дагы 8 күн болдук. Ал жерде дагы ошол айыл жергелеринен келген көптөгөн ар түрдүү Аксынын ар тараптарынан, Нокен райондорунан, Жалал Абадтан кишилер келишти. Алхамдулилла, аларга да кызмат кылып бүгүн кайттык. 1 ноябрдан баштап өзүм кабыл алам иншаллах. Азыр шеригим Абдулла Дамо да кабыл алып атат учурда. Ассаламу алейкум, жаныбызга суу коюп койсок болот. Албетте болот. Алладан башка бүт маклуктун мааниси эч кудурети жок. Жаралган деген нерсе ошону жүрөктө отуруп алгандай дабай бериңизчи. Албетте Аллах ыраазы болсун сизден. Депрессияда белгилери билинеби? Депрессия неден депрессия болот? Адам аны да караш керек. Кээде адам депрессияга түшүп калышынын себеби сыйкыр болушу да мүмкүн. Эгер сыйкыр менен депрессияга түшкөн болсо, демек сыйкырды кетирүү менен андан чыгарабыз. WhatsApp номер жазып коюңуздарчы. WhatsApp номерубуз 0502 188 771. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Дагы Аллах ыраазы болсун. Аллах ыраазы болсун сиздерден да. Ассаламу алейкум. Мен башынан келбей калдым. Аллах ыраазы болсун. Ассаламу алейкум. Тумар жасаса болобу? Жок, болбойт. Каты беле ачылбайт. Так. Кечке эсинсе не болот? Көз тийген белгиси. Оң колду, жүрөктү. Так. Ушунча кызмат кылганыңыз үчүн Аллах ыраазы болсун. Аллах сизден да ыраазы болсун. Саламатсызбы? Менин жолдошумдун кулагына шыбыраган үндөр угулат. Доктурга көрсөтүңүз, рукуячыга да көрсөтүңүз. Рукуячы эгер жин бар деп диагноз койсо, анда ошол жолду тандаңыз. Эгер жин сыйкыр болбосо, анда доктор жактан болот, нерс жактан болот. Өлүм чакырат экен, сизди отуруп эле да кайсы сүрөнү окуш керек? Сүрөлөр тапшырмага Фалак, Нас, Аят Аль-Курсини 100 жолдон окуйсуздар. Саламатсызбы? Ар ишемби окулган дуаңыз ар башкабы же почти бири-бирине окшош болот. Сизге Шамал сайдан 3 жолдон салдырдык. Адресиңиз кайсы жакта? Дарегөз Горки көчөсү 164, Панфиловдун кесилиши. Эстедим, көзүмөн жаш акты. Аллах шифасын берсин. Баш ооруп чыкты. Сыйкырдын белгиси окунуңуз. Кара дубага эмне кылса болот? Кара дубадан арылыш үчүн үй шартында намазга бекем болуңуздар. Рукуяны 3 саат окуңуздар үйдөн. Фалак, Нас, Аят Аль-Курсини 100 жолдон окуш керек. Аллах ыраазы болсун. Бишкекке келдиңиз. Ооба, келдим Бишкекке. Ошко качан келесиздер? Ошко иншаллах 1-2 айдан кийин барып калышыбыз мүмкүн. Ашказаным ооруп жаткан басылып калды. Аллах шифасын берсин. Биз кубанычтабыз сизге себепчи болгонубуздан. Ассаламу алейкум. Олия деген бакшынын айырмасы эмне? Олия дегени араб тилинде аулия деп коет. Аулия дегени Кудайдын досу дегени. Кудайдын буйруктарын аткарып, таквачылыкты бекем кармаган кишилерди олия дейт. Ал эми бузгуучулуктун баш аты болуп, сыйкырчылыкты үйрөнүп, адамдарга сыйкыр окуган адамды бакшы дейт. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жүрөктө дайыма коркунуч бар. Рукуя угуңуз. Дуа бар экени кантип билсе болот. Түш бузулат, жашоодо жүрөк кысылат, жалгыздык калуу, көпчүлүктү жек көрүү, баш айлануу, баш ооруу, жүрөк кысылышы бул сыйкырдын белгилери. Телефондан дем салса өтөбү? Ооба, өтөт иншаллах. Ассаламу алейкум. Депрессиянын белгилери билинеби? Бисмилла дегениңизде титиреп кетип жатам. Аллах шифасын берсин. Сыйкыр же жин оору бар сизде? Салам алейкум. Мен намаз окуйм десем, жүрөгүм кыйналып, башым ооруйт. Кандай кылсам болот? Окуңуз, күндө тапшырмаларды аткарыңыз, сыйкырдан арылыш үчүн болгон тапшырмаларды. Анан рукуячыга барып окуңуз. Буюрса жакшы болот. Дем салууга кайсы сүрөнү окуш керек? Дем салууга Фалак, Нас, Аят Аль-Курси, Фатиха, Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аяты,
Егер арабча оқи алсаңыз, бізге шықсаңыз, біз жөнелтіп қоямыз иншаллах. Ассаламу алейкум, мен Қазақстанда едім. Сиқыр, жын тиген белгілер қандай болады? Алейкум ассалам, Аллах разы болсын. Сиқыр адамға, жин адамға таасир берген болса, жин тиген болса, же сиқыр қарадуға таасир берген болса, адамдың ең бірінші түші бұзылады. Түшінде жылар, ит, жаш балдар, өтіп кеткендерді көп көреді. Анан жашоодо баш ооруйт, жүрөк кысылат. Жалгыздыкты калуу, көпчүлүк жек көрүү, бата ачуулануу күчөп кетет. Бисмилла дегениңизде коркуп кетип аттым, Аллах шифасын берсин. Ичкилик таштаганга жардам бересиз, иншаллах. Башым сынып атат окуганыңызда. Аллах шифасын берсин. Сиқыр бар, окуңуз. Түшүмө жаш балдар кире берет. Сиқырдын белгиси. Бир окуп көрүңүз, окугандан кийин такталат. Аябай ыйлагым келип атат. Аллах шифасын берсин. Башым ооруп кетти, уксам эмне кылсам болот? Аллах шифасын берсин. Сиқырдын белгиси. Мен аябай эсинедим, сиз окуп бүткүчө мен түшүмдө эркектер кирет, жана өтүп кеткендер адамдар. Сиқыр бар сизде. Дуа киргени кантип билсе болот? Дуа адамга таасир берген болсо, жогоруда айткан, мен айтып өткөн белгилер менен биле аласыз. Арак ичкенден içip жүргөндөргө дем саласыз. Ооба. Ассаламу алейкум, сизге кандай жолуксак болот? Биздин дарегибиз Горький көчөсү 164, Панфилов көчөсү менен кесилишет. Саат 12-ге, 3-ке же 5-ке келсеңиздер болот. Саламатсызбы? Мен жумушта болгондо кээде эсинеп башым ооруп, шалдырап чыгам, кыйналып, көп кантип кутулсам болот? Аллах шифасын берсин. Өзүңүзгө жакын болгон рукуячыга барыңыз, жана тапшырмаларды үйдө аткарыңыз. Биринчиси намазга бекем болосуз, рукуяны 3 саат угасыз. Биздин Инстаграмда сактап койгон бул видеобузду уксаңыз да болот. Фалак нас аята көчлөрү 100 жолдон окуйсуз. Саламатсызбы? Чачтын түшүүсү да көз тийген болобу? Башка нерселерден да болушу мүмкүн, бирок көз тийгенден да болушу мүмкүн. Анын себебин такташ үчүн окуп көрүш керек. Мени ичим ооруйт, угуп жатканда эмненин белгиси? Бул сыйкырдын белгиси болот. Эгер сыйкыр рукуя окуп атканда ашказан ооруса, демек ичирилген же жедирилген сыйкырдын белгиси болот. Ассаламу алейкум, төрөтүм кечигет, медицина боюнча жакшы чыгып жатат. Кайсы дуаны окусам болот? Фатиха сүрөсүн көп окуңуз. Мен уккандай эле кусуп баштайм. 3 жылдан бери ушул оору менен алектенип, мен ооруган сыйкырда же жинби киргенби, мага жооп бериңизчи. Аллах шифасын берсин. Эмне болгон таатырда деле ушул нерседен арылганга аракет кылыңыз, тапшырмаларга бекем болуңуз. Канчалык тапшырманы жакшы аткарып аракет кылсаңыз, иншаллах ошончолук тезирээк сакаясыз. Ден соолук каалайм. Дем салганыңыз үчүн Аллах разы болсун сизден. Ассаламу алейкум, ажы токтотпой окуңузчу, тоогор болуп ооруп жатам. Аллах шифасын берсин. Демек азыр бир аз окуйын анда, анан кийин дагы комментарийлерге жооп беребиз иншаллах. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون ما
ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İnşallah uğurunuzlar az ben biraz hesabaya şerikimi okup durat. Uğurunuzlar göz yumalıp çın ihlasmayan uğurunuzlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شحاب ثاقب فاستفتهم هم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناكم من طين لاذب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آيات يستخسرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلموهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل للذين حملوا التوراة ثم لم يحملها كمثل الحمار يحمل
أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إنما الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضي للصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفق لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا
استكبروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم المخسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤاخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكين طيبات في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصرا من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل واكفروا طائفة من بني فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلموهم الكتاب والحكمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له
ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وحارون. O bul denelerden içindeki erkek jana urgaçı zalim jinler, köz açıktın malaylары, sıyqırçının kulları, Allah'ın düşmanları, Allah'tan korkup Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga itaat kılıp, moyun sunup, bul denelerden daroo çıkıp ketkilep, Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın hükmü menen, ısmı menen bul denelerdeki köz açık sıyqırçı bakışlar tarafından jedirilgen sıyqırlar, içirilgen sıyqırlar, kömülgön, çaçılgan, baylangan, tüyülgön, katılgan sıyqırlar batıl bolsun, jokko çıksın, janap ketsin. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. 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 Amin. O jaratan Allah, sağa çeksiz maktolar, alkışlar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salamlar, cana salavatlar olsun. Jaratkan Allah biz günökör bendelerimizin bilip bilmey kılgan günölerimizni keçir. Senin joluna taştagan kadamlarımızды beken jana berekeli kadamlardan kıl. O Allah'ım, bütkül alamdağı kıynalgan mumun musulmanlarga jardan ber. Alardan katarında uşul jerde alıkan jayıp senden şifa tilep ümit menen olturgan
Bul bendelerinden dartlarına şifa ver Allah'ım. Yaratkan Allah, bul bendelerine köz açık sıyqırçı bakşılar tarabından yedirilgen, içirilgen, kömülgön, açılgan, baylangan, tüyülgön, katılgan sıyqırlarda Kur'an menen getir. Şul okulgan ulu ayat kelimatlardı bul bendelerinden yüreklerine, dartlarına şifa kılıp yaşoğlarına hidayet kıl. Külölerin keçirip tövbelerin kabul kıl, imandarın bekem kıl. Üy bülölük yaşoğlarına baktululuk berişlerine bulsa iyilik ver ya Rabbel alemin. Allahümme aizzel İslam vel muslimin ve zille şirk vel müşrikin ve zille kufr vel kafirin bi rahmetke ya erhamer rahimin. Allah şifasını versin barınızlarga. Vaqtdan bersin. Bu videonu saqtab qo'yamiz inşallah. Günde girip o'qib ko'rsangizlar bo'ladi, uqsangizlar bo'ladi. Hozir biz o'tirganda shu efirde kimden baş og'rigan bo'lsa, yurak qisilgan bo'lsa, dene chimrab, jelka tirishib, qalchildab, jebishib, chirig'ib, dene ısıp chiqqan bo'lsa, qusqusi kelgan bo'lsa, qusqan bo'lsa, shu belgiler sıyqır, göz tüyü, jin oorudun simptomları bolup sanaladi. Bunday simptom bar kişiler sözsüz tapşırmalarını atkarsın. Tapşırmalarda ayta keteyim, birinci namazga beken bolуңуздар. Namaz okup atkanda bayağı Allah Taala farz kıldı dep, Allah Taala'nın buyruğu dep okusanızlar abdan жақсы болот. Анткени бул оорудан арылыш үчүн намаз окуу бул дагы туура эмес. Allah Taalaga nege orup aткан учурда айрыкча биз намаз айтып атабыз. Намаз окусак Кудайдын бир буйругун ишке ашырган болобуз. Кудайга бир кадам дагы жакындаган болобуз. Башка Кудайдын буйруктарына дагы кайдыгер карабай, ошол намазга окугандай аракет кылсак жакшы болот. Анан кийин намаздан кийин Falaq, Nas, Ayatal Kürsi. Falaq surесин 100 жолу, Nas surесин 100 жолу окуңуздар, Ayatal Kürsini да 100 жолу окуңуздар. Keyin şul biz Instagram'dagı bizim şul videondagı günde 3 saatten uqsаңыздар болот. Уккандай ихлас менен, берилүү менен. Бул баягы суроо жооптор болуп кетип атпайбы ортолордо. Аларды укпай койсоңуздар боло берет. Именно баягы биз окуп аткан, дем салып аткандарыбызды уктаңыздар. Ошол жакшы болот иншаллах. Аллахым барыңыздарга шифасын берсин. Кудай буйрса кийинки ишемби күнү саат 9:30 жолукканга чейин бул эфирибиз апта сайын болот. Ишемби күнү ар ишемби саат 9:30. Эфирде сактап коебуз иншаллах. Биздин сапарларыбыз жөнүндө азыр бир ай бул Бишкекте боламын. Москвага шеригим барат же өзүм барамын. Шеригим баса, балким бир айга чейин деле сапар кылышым мүмкүн Москвага. Анан Ош болгон сапарыбыз бир айдан кийин болот. Анан буйрса эрте жазда ниет кылып атабыз. Аллах ушу ниетибизди ишке ашырган болсун. Кыргызстандын мен баягы Ошко дайым барып келип жүрөбүз. Ош Бишкекчи. Анан региондорго да барыш керек экен, ооруп аткандар көп экен, айыл жергелерде, башкаларда Ошко, Бишкекке келе албай аткандар бар экен. Ошону эсепке алып, иншаллах эмдиги жылы райондорду да айланып чыкканга аракет кылабыз. Аллах баарыңыздардан разы болсун, шифасын берсин. Кийинки жумага чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бул эфирдеги смстер баары өчүп кетет. Кайра эфир сактап койгондон кайра башынан смстер түшөт да. Ошого эфирде сактап койгондон кийин ошол эфирге жазып койсоңуздар жакшы болот. Эгер өтө зарылчылык болуп аткан болсо, же болсом биздин личкабызга жазыңыздар. WhatsApp номерум 502 менен 0502 188 771 0502 188 771. Бишкектеги дарегибиз Горький көчөсү 164 Панфиловдун кесилиши. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.